Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a cahardéag. Rannóg Socruithe ag díriú ar bheith Éisteacht. Level A1 topic 14 section 6 arrangements focusing on listening. Rúna, alma chochrú, áite chochrú, agus ein tú leis an socrú sin, nó an socrú a dhéangnú. Arranging a time, arranging a place, and agreeing on the arrangement or confirming the arrangement. Like an bhfuilgeog Socruithe uait an ghníomhaíocht seo, you'll need the handout arrangements for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes for the lesson. Socruithe, arrangements. Éist le ceithre chomhrá. Listen to 4 conversations. Tána daoine seo ag Déanamh Socruithe. These people are making arrangements. Scríomh an tólas clí sa chraile Theas. Write the appropriate information in the grid below. Cloisig tú an bhír a dhá uair. You will hear the sound clip twice. Socruithe. Chomhrá hain. Bhaile dul chuig raci séad a híine? Áinear wai, chonig me ra bheith. Well, bhaile dul chuig disco mar sin. Ba bhrealam. Amóna muid le chéile timpeall a héindia go chlog, taobh mug an chlobíche. Ceart go leor, deafa maid i híine tú mar sin. Chomhrá dó. An mailead bia idala. Os brála mai. Bhaile dul go dtíon bhíal an nua an deireadh seachtaine seo. Bheith sin go das? Cad faoi ihe hathairn? Ó, níl me séir. An me tú séir Déanamh? Bé, an gasmid le chéile sa bhíalan ar leithní seacht. Tá sin go brá, gur maithagat. Slán go fáil? Chomhrá trí. Bei brilla Joan de hína, was bei kosher aige. Bhaile do lum. Ba bhailm cinnte. Cén tam an mhuilmid le chéile? Hart ar a hocht. Ceart go leor. Cí me tú de híine ar a hocht mar sin? Chomhrá cethair. Bhaile dul a siúil tróna de dóna. Bheith sin go deas. Cén tám a gasamid le chéile? Thart ar a cúige chlog? Go hénta. Feici me tú de dónaí ar a cuig mar sin. Tá súlagam go mé an amsúr go deas. Socruithe. Chomhrá hain. Bhaile dul chuig raci séad a híine? Áinear wai, chonig me ra bheith. Well, bhaile dul chuig disco mar sin. Ba bhrealam. Amóna muid le chéile timpeall a héindia go chlog, taobh mug an chlobíche. Ceart go leor, deafa maid i híine tú mar sin. Chomhrá dó. An mailead bia idala. Os brála mai. Bhaile dul go dtíon bhíal an nua an deireadh seachtaine seo. Bheith sin go das? Cad faoi ihe hathairn? Ó, níl me séir. An me tú séir Déanamh? Bé, an gasmid le chéile sa bhíalan ar leithní seacht. Tá sin go brá, gur maithagat. Slán go fáil? Chomhrá trí. Bei brilla Joan de hína, was bei kosher aige. Bhaile do lum. Ba bhailm cinnte. Cén tam an mhuilmid le chéile? Hart ar a hocht. Ceart go leor. Cí me tú de híine ar a hocht mar sin? Chomhrá cethair. Bhaile dul a siúil tróna de dóna. Bheith sin go deas. Cén tám a gasamid le chéile? Thart ar a cúige chlog? Go hénta. Feici me tú de dónaí ar a cuig mar sin. Tá súlagam go mé an amsúr go deas. Agus nish Rachamith Sheed na Choiráite, and now we'll go through the conversations. Chomhrá a hain. Conversation 1.
Wala dul chuig Rocky Ashay de Hina. Would you like to go to Rocky 6 on Friday? Oh, Nirwa, chonig me riva e. Oh, I wouldn't. I saw it before. Wala dul chuig disco marshin. Would you like to go to a disco there? Bethralam, I'd love to. On Mulhamid le Chéile, timple a hendeach a chlog, thavenwe than club iha. Will we meet around 11 o'clock outside the nightclub? Cora ado. A malat bia idalach. Do you like Italian food? Oh, isbralam e. Oh, I love it. A walat dol gudi an vila nua an dera shachtan sha. Would you like to go to the new restaurant this weekend? Vershinda gajas. That would be nice. Cad fwy ihe hahran. What about Saturday night? Oh, Neil my slayer. On meg to slayer they donig. Oh, I'm not free. Will you be free Sunday? Beg, an gasamid le chéile sa bhíolann lahor taréis seacht. I will. Will we meet together in the restaurant at 7:30? Tá sin go bra. Gur mahagat, slán go fóil. That's fine. Thank you. Bye for now. Córá a trí. Beg brethla Jo an de hína agus beg kosher aige, wala dullam. So Joe's birthday will be on Friday and he'll be having a party. Would you like to come with me? Lam Kinta. Can't home a mulhamid le chéile. I'd love to, certainly. What time will we meet? Hart a hocht, around 8 o'clock. Ceart go leor. Cíigh me tú de híne a hocht mar sin. Fine. I'll see you Friday at 8. Córá a cethair. Wala dul ag siúl tránóna de dónig. Would you like to go walking on Sunday afternoon? Bheadh sin go deas. That would be nice. Cén tam a gasamid le chéile. What time will we meet? Hart a cúig a chlog, around 5 o'clock. Go hintach, fehi me tú de dónig a cúig mar sin. Fosúlagam go meg an aimsir go deas. Wonderful. I'll see you Sunday around 5. I hope the weather will be nice. Agus inis na feagrí. Córá a hen. Beg siad ag dul chuig disco, de hína, ag a hendeag a chlog. Córá a dó. Beg siad ag dul godi bélan dálach, de dónig, lethúr taréis seacht. Córá a trí. Beg siad ag dul chuig kosher brethla Jo, de hína, hart a hocht. Córá a cethair. Beg siad ag dul ag siúl, tránóna de dóni, hart a cúig a chlog. Anish, éis the ríis leis an script, and now listen again along with the script. Socruithe. Córá hen. Bhaile dul chuig Rocky Ashay de híne. Áinir wai, chonig me riva. Well, bhaile dul chuig disco mar sin. Ba bhrealam. Amóna muid le chéile timpeall a hendeag a chlog, taobh mug an chlubíche. Ceart go leor, tíofa maid de híine tú mar sin. Córá dó. An mailet bia idala. Os brala me. Bhaile dul go dtí an bhíolann nua an deireadh seachtaine seo. Bheadh sin go deas. Cad faoi ihe hahran. Oh, Níl me séir. An metú séir Déanamh? Bé, an gasamid le chéile sa bhíolann leithní seacht. Tá sin go bra, gur maithagat. Slán go fóil.
Córá trí. Bei brilla Joan de hína, gus bei kosher aige. Bhile do lum, Ba bhailim cinnte. Cén tam am bhfuilmid le chéile? hart a hocht. Ceart go leor. Cí me tú de híine ar a hocht mar sin? Córá cethair. Bhile do le siúil tróna de dóna. Bheith sin go deas. Cén tá a gasamid le chéile? Hartar a cúige chlog? Go hénta. Feici mé tú de dónaí ar a cuig mar sin. Tásúlagam go mé an amsúr go deas. Anish lay na cóiráite amach ó sword, and now read the conversations out loud. Córá a hen. Córá a dó. Córá a trí. Córá a cethair. Beag an bhfileo Socruithe chomhrá a dó uait don chníomhaíoch seo. You'll need the handout arrangements conversation 2 for this activity. Córá a dó A. Conversation 2A. Is tusa dina A, is mise dina B. You're person A and I will be person B. Lay amach de línte. Read out your lines. Éis lum ag léamh línte dina B. Listen to me reading the lines for person B. Líam na barnaí leis na fochail chuí de réir mar chlosan tú iad. Fill in the blanks with the appropriate words as you hear them. Oh, is bra lama é. Bheadh sin go deas. Ó, níl mé saor, a méid tú saor de dónaid? Tá sin go bra, gurb maithagad, slán go fóill. Córá a dó B. Is tusa dina B. Is mise dina A. You are person B and I am person A. Éisleán ag léamh línte dina A. Listen to me read the lines for person A. Lay amach de línte. Read out your lines. Líam na bearnaí leis na fochail chuí de réir mar chlosan tú iad. Fill in the blanks with the appropriate words as you hear them. Córá a dó B. An má leat bia i dálach.
Bhaile dul go dtí an bhéal nua an deireadh seachtaine seo. Cad faoi oíche theathrainn. Beidh an gcasamíd le chéile sa bhéalainn ag leathúir tar éis Éisteacht. Córá le partner. Conversations with a partner. You can do this activity with a partner. Má bhí an éon deacrachtaí cumarsáide roimh, buin leas os an bhfolklór a chlúdaíodh buíochas buanna agus scileanna. So if you have any difficulties understanding or any communication difficulties, use the vocabulary that we covered in topic 7, skills and talents, or talents and skills. Mar hampla, an bhéadfáil é litriú le do hull. Could you spell it for me, please? Gá mo leisceil, an féidir leat sin a rá arís le do hull. Excuse me, could you repeat that, please? Tá brón orm, ní hiigim. I'm sorry, I don't understand. An bhéadfá leabhart níos muile le do hull. Could you speak more slowly, please? Cad a chiallaíonn? What does that mean, or what does this mean? Tá brón orm, ní hiigim é fós. I'm sorry, I still don't understand it. Agus inis na freagraí, córá a dó é. An málaat bí a dálach, ó is spreála mé. Bhaile dul go dtí an bhéala nua ag an deireadh seachtaine seo. Bheadh sin go deas. Cad faoi oíche theathrainn. Ó, níl mé sléir, an mbeidh tú saor dé dónaí. Beidh, an gcasamíd le chéile sa bhéalainn ag leathúir tar éis Éisteacht. Tá sin go brá. Gurb maithagad, slán go fóill. Córá a dó bí. An málaat bí i dálach. Ó, is spreála mé. A bhaile dul go dtí an bhéala nua an deireadh seachtaine seo. Bheadh sin go deas. Cad faoi oíche theathrainn. Ó, níl mé sléir, an mbeidh tú saor dé dónaí. Beidh, an gcasamíd le chéile sa bhéalainn ag leathúir tar éis Éisteacht. Tá sin go brá, gurb maithagad, slán go fóill. Córá lean. Conversation continued. Cuir na ceistena seo a leanas de fortnéir, agus com trí cheist nua. Ask your partner the following questions and compose 3 more questions if you have a partner. An málaat bí i dálach. An málaat fian francach. Cad é an sais bí is fearr leat. Cadí an bhéalainn is fearr leat sa cheantar. So, do you like Italian food? What do you like French wine? What is your favorite food? And what is your favorite restaurant in the area? Tuair cuire do the partner dul go dtí an bhéalainn sin leat. Invite your partner to go to that restaurant with you. Socruithe an tám agus an áit a bhuailí tú leis. Arrange the time and the place that you will meet him. Agus sin deire le Rannóg Socruithe, and that's the end of section 6, arrangements. Alma chochrú, áite chochrú, agus ein tú leis an socrú sin, nó an socrú a dhéanú. Arranging a time, arranging a place, agreeing on an arrangement, or confirming an arrangement. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lús cartaí.
The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh Déanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.